Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Alamisi no itete na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru thaa mugwanja na rwa iri tariki 21 mweri ni June mwaka ni jwa 2025 rietwa ni Maureen Kinya. Onde mpangaratano na ndoa ya kanisa ya Methodist chietete na mbere kwithirwa chigikujirwa na kurura muta na ndi ntuku ya narua Bishop Isaiah Dee nethiritwe akirigirwa gutonya kiri obisi nene ntere cha Nairobi aria nkuruki akithoma thitango iria ethiritwe akigwatithanwa na chondene ya kanisa iji nethiritwe akiregana na thitango iji na kuga kinya uria ukaririte giti kiawe kagitene gaka kiritaga ria kugwatira ni giutate na watho. Tuweze kuingia kazini kwangu na nimezuiliwa kwa gate, kwa hivyo sitaambiwa ya kwamba mimi sijarudi kazini, kwa sababu hiyo ndio inatakikana. I thank all members who have been praying for me, asking God to restore love, peace, mercy and reconciliation in our church. I have in the past been accused of many things that were not true. And today I would like you to know the truth, that I have been working under a very difficult environment. Let us really come down for prayers. We pray for the church and even those who are oppressing me. Mungu atazidi kuwa pamoja nanyi, na ile ambayo kwa munafanya mutashindwa in Jesus name. Kwa sababu mimi ndiye ambaye mpaka sasa nimechaguliwa na nina haki ya kuwa katika hii ofisi. Wengine wote ni wakora na wezi, na serikali yetu inaonekana inawapendelea. Kwa hivyo mimi nitaenda, lakini God is on my side. Na tuombe. Mungu wetu Baba uishie milele, leo niko mahali hapa ili niweze kurudi ofisini kama presiding bishop ambaye amechaguliwa ni mpaka sasa yuko. Lakini wakora na wanyang'anyi walioingia katika hii ofisi, Mungu enda ukawamwagie moto, enda ukatakasa ofisi yetu, ili Bwana tukaweze kuwa na kanisa ambapo linaongozwa na haki. Roho wako mwema ukaweze kuwa pamoja nasi, hata maofisa wetu kawabariki. Bariki hata serikali yetu, na zaidi ya yote Bwana tunaombea ukweli ukaweze kuonekana katika kanisa letu. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na kuamini. Amen. Nimekuja ofisi na nimekatazwa kuingia ofisi. Kwa hivyo Mungu akazidi kutubariki. Na mimi kwa vile ndiye presiding bishop halali, ninaalika wa Methodisti wote on Saturday tuje mahali hapa tufanye maombi. Na ni maombi kwa vile ni maombi, constitution yetu iko wazi, ina support maombi. Tutakuja hapa tutafanya maombi, na hata serikali wawe polisi wakija watatulinda, kwa sababu maombi imekubaliwa na kila mmoja akaweze kuyafanya. Na Saturday members wetu wote wa kanisa ninasimama hapa na kumwalika tuje mahali hapa tuombe na kutakasa hili jengo ambapo limevamiwa na wakora na wanyang'anyi na wezi. In Jesus name, amen. Thank you. Kikundi kia antu bakuru baria kinya baturaga na mawathe ntere cha kaunti ya Embu nibokitie mateta bakiuga ni bayiritwe 100,000 kuma kiri Uwezo Fund aria nkuruki batariritie mbete iji chiajukirwe kuma kiri akaunti yao, na kinya kethira ni bageretie guchwa kioto na kinya kuthingatia mbete iji untubu potechiarite matunda. Rita Mwaniki na Rugonoru.
Gikundi kimwe kia andu mari na mawathe ngurani kuma mwena wa Kieni gicigo mbunge kia Runyenje ni marakaira kivoto kiao vuva ya andu mataramenya kumaya mbia iria mavetwe cia gwiyukiriria. Gikundi giki kiavetwe ngiri 100 cia muvango wa Uwezo cia kwambiriria biashara no ati makithi kuruta niguo macionjorithie methira itire kuo mbangi yao. Mbia icio ni twaverwo mweri wa 8 mwaka muthiru, mweri wa 3 na twavewa mweri muthiru, mweri wa 8 tu baada ya wiki imwe tukiambiria gikundi kigia na kugaukana ikigia na maundu mengi. Riu na maundu mau mengi makiria mbere tukithiria kiumia kimwe twegwire mbia cietu ni ndute kuria twaigite na varia magerete gucaria utethio kuma miena ngurani ya thirikari no ati matirawona. Twathire kwa borithi tukibura riboti twanaombi twinayo ombi namba twabura riboti borithi othie agitubira kwa DCI riu makiro macunguce ciro icio twathie kindu ta mieri na riu mwico niguo twerirwo twandika statement ciabirwo mugoya kiajokire ati ujo tewira wa borithi. Na varia riu marakaira wabici ngurani cia thirikari wa vamwe na andu a wendi mwega na ateti kumatethereria niguo makora makigwata mbia ciao mongerere biashara yao ya kumerithia miti niguo mavote kutherema. Andu acio cio ni maroneka ni magirire gukora mocete ikinyo ria guka thiini wa ngurupu mauke marumiririe undu uyu na mamenye varia mabitie mararia ngurupu marauma. Agikoro undu ucio no kurema ni turerwa ni bagirire gutonyererwa nginya ni mundu uretwa director na director uke ngurupu ri na banake auke athikiririe mathina na tuetua. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita Rita Mwaniki wa Musiri. Kirinjunga ya wentere cha gicigo bunge kiatigania munini wa ngavana ndene ya kaunti ya Meru niwe Linda Kiome tete na mbere na kuromba antu arume bethirwe bakigita ikundi biao nikenda kinyabo bethirwe bakigunika kuma kiri thirikari amona kinya guciukiria ndene ya mauturo jao John Thega na riboti ije. Yari akagitaga kuringa njeki gikundi kijikena rietwa ta mukulima kumante Chaliroro wandi ya athwana gicigo bunge atigane West munini wa ngavana kaunti ya Meru no Linda Kiome na umbite kuigua akiwe kundi kibukirite bunene baraba umbite kuigua bakiambirie bantu gutari ndi mwankira gube na utonga bwankurukia chiringi milioni 2 na araba kenenkaniri ntobia nyomba biranite amona kabati byankurukia chiringi milioni 2 bagwirite munio wa ngavana nara aumbite kuigua kiure kinyarumego na nabo kobi agintu tagiki kenda bebukiria na nkuruki meji ithina mbere gukira na inya. Bedera ngugezeze iti ni ekuru omete wondo jagoku na wele kaneria na omi sai machabu sasa imantu zatone kana kokaire imantu ekuru bangi babateri kweza makethoma urabu kuitanguge pongezi ekuru na atutore county government tojete ikenda tomba iko bwigeka kenda tomba ikuongera intobira kwena bio na muradi jo ikenda jomba ikuendelea mbere akoro betu inyabwe no gutetheke gukorokire ikundi akoro ibuchi organize na ekoro bare mono ntu bagwibwa mbere ti ikundi to inyabwe bojo kebongere ikundi ne bienu kakoi makosa jareo bora kibatetheke ikenda tombe ikwendelea gwitango gibwega. Nara kuringana na Linda akuga urimi wa ntere ino baguka bagikira urimi wa bamba kuringana na mutheti wa ntere ino bamba gwitethia bunene akiwa thirikari gatigira ni kunenkana mbeu ya bamba neba chwire kinya thoko ya kwendagia. Gavana na wena ugete gonto ko kwenu no ko ando cotton ibwanda cotton ukanda cotton gavana na lidete mubango ja kureta mbeu ekuanda cotton na bwanda cotton akachwa investor okweza kugura cotton muteta iko muchwa no akamureta na bakagura na bei njega ko ande cotton ikenda tona mbio tona mbesa
narakera kagitani waku MC wa untu kuna Jim Choi augite kagita gatigira no kuberia ikundi bionthe bira bikuthi na mbere na kwibukiria kenda kuona guti gikundi gia ntere-ino cia athwana bikeromba kwigitiwa nyuma muno kagitani gaka gotongeria bwa gavana Mutuma Ntwithingia andu baba na project ibo kwera girimana yana baruta matangia girimana yana na sorry eruare teko me wono ire to ino trona bwega ite vite age vire numete ogara bigena na bena ite around 30 biu so for kona ibo baure de bongo batore di muntu no te creo que na 20,000 kalba diu bena 30 no te kabadire uye na 20,000 okay aburi ngeta bru na Miranda beto mambe tatu ya tondo bogo itraka koina tetu dike na maybe ado ingi pio kana kinani kanenda effort go ba uput oro ara boka na utura kwara bakari 600,000 that discipline you save ni batere kon organize kenya yonda kinya iru tora ba were kiripotera ndoto cia weru kuma ntere cia iruru wondi ya thona gicigo bunge tigana gwe Stimbita wa John Thiga amemba bamwe kuma kiri gikundi kimwe kia mito ntere cia bori ni bokitie mateta ranandi bethirite bakimeneria utongeria bwa mwito bakiuga ni bethirite bakinenkera tumiunda twa mwito antu baria bate amemba ba ikundi bibi nandi ni bakuromba mubunge wao Mugambire Ndekiri kwithirwa agitonyera onto boni onto bariuga nandi kagitene gaka bate kumba gwita kuanda mite mito na kinya kuanda imera biria betekiritwe ndene ya mito na rejite gutwira batu turi antu banasari utio tugusika ke miunda katugetera mwaka jungi miunda yaumira miunda erereo na gaite thira na eto achwa bara bagairi miunda ethira batu tukwaga ibao na batu itwe tutura gusika ke nasari aja antu batere ngugi ciao kwina kuru ntindirire aja baturaga au tamamo kuona aja lakini bate utambueka na miunda yetu tuanda mite tumithetie nasari tuanda mite kenda miteria wejo wonu ario kando karima kamunda kau na gwokona tukwachie twakugitathe twakurera family yaku na twatigara tukarera community ingi atuna aru atumira nontu ituthuri nontu boko tweka turatwikira tuno tukuricognize ai chairman uro rungamirite Kamuru CFA na chairman u araugire antu banasari utikio na batwe itwije mto nasari no mamio mwitu nonto gwatwika uti mto nasari mutujo utijona jongana ujongana thai mheshimiwa Rindikiri tumwendete mono na tonyere antu pawe pe inyerua akeja kona mtu gukuinyeria antu pawe na bena right ni ate akarina akomba ku streamline at least tukethora twina wathani bobo ega kinyaja ge CFA tukoromba inya MP wetu neje atonyere ofisi era tutena mutongeria tujukia kithurano kingi twikire antu babega bara bakomba consider antu ja itana mbere kurumira nteto cietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkuretire nteto nkuruki Maua, Kangeta, Isiolo, Kianjai, Mudhara, Ruire, Nkobo, Mutindwa, Okangangi, Mekindori, Marimanti, Chuka, Chogoria, Kunde, Norumuri, Rwa Ameru. Chancellor, Board ya Trustees, University Council, University Management Board na Senate ya Kenya Methodist University niba kugwatogeni ya kiamambiriria alitoba tene na choreba kemu muthenya jwa mbere kugomana kwambiriria yani Founders Day Juma tariki 24 muri jojwe na mwaka juju kwambiriria thejire na nusu charukiri kemu main campus Meru. Mwali munene akethirwa ari Reverend Professor Zabron Ndamburi, Chancellor wa Kabero wa Methodist University na nkurukira wali Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya Kenya. Moroto jwetu ni honoring the founders and advancing their cause. Kenya Methodist University, the future is here.
Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA, or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town, or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sacco, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Luije Meru National Polytechnic nigituge na njoro ya obundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka wa 1956 ne cukuru egarukite na kwa king'ina kya nthiguru gukuria ngugi cia njara wiritaniria gwetu ni kwari tobeto uritani bugwetaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubadhuranira ni untuba maita na mena mira jareja ciuma iria muturirene. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Ngechokera na nteto nkuruki murimo jwa nyimba ni murimo juria jutwikite mpanga nene nthigurune ya Kenya na mono ndene ya kaunti ya Meru aria nkuruki kwithirite kuri na campaign mwanya cia gutigira antu ni bagwita na mbere na kurigitwa amona kinya kuthimwa murimo jojo kurio nikenda bethirwa bakirigitwa kurio antu baba na kinya aje ni bethairwa bagikurukira ururubu nene. Mwandiki wetu wa nteto Gaki Mutegi na araniritie na aje amona kinya bara bomba nete kumane na murimo jojo jwa nyimba. Giki ni gichunji kia mbere kia rugono rurwa mwanya gutura na nyimba.
Meru nĩ ithirĩtwo rĩmwe ya kaunti ritongoretie na namba nene ya yeba kansa na kĩrĩ rũgono rũrũ rwetu rwa mwanya tuguyo mthĩ tukawatanĩra na bamwe ba yeba mũrimũ ũyũ kengo batwereithia na ata bamenyire bena mũrimũ ũyũ na nyuma ya kũmenya rĩ nĩ itagaria rĩrĩkũ bathũkirie na bũra rũgendo rwao rwa kemo rwa karakari na mwaye wetu wa mbere Faith Makandi ta expectete gũkethira kwĩna any issue nonto takwe any symptoms ndaigĩtwe kana anything. It was too out of kwenda gwĩta screenwa menya status ciakwa na rĩrĩa ndetire Kĩnoru ndatonya gũtegwo nĩ daktari naugire na kuigua kaumwimbo nyontoni kwa ya umotho na daktari ombere yako nthima igwa kamwimbo na regere nyawe gwĩtĩkia auga gachongia mugwatie go confirm nonto atendo confirm wenka mbiria process ori ndathithirwe kemo inya nonto the first 4 chemos level 5 kwenda batari nio bataofa kwa utwarifairwe yaro a cancer center ndeta ndathithirwe cio nao the 4 of them lakini itiandraina mtu muno kemo ni kuthiraia inya ugeta rire umite chemotherapy ukeja drained ukiga na ndi uthirinya kabisa ekinyire antu inya kure ithina mimero ni ere affected na kanyo ikaere affected sanjari ni no challenge urigo gaikwa thiete ukoria muntu etathieta na uma ugwa boreo na ndene kinyire amwe no mwanko take a step of faith no ntowerwa this is the only solution kenda thine kwigitate kuthithirwa ndana ndeja ndakaranja ngichoka gutegwa monka nandi gwatuika after a month ndachoka nara kairi level 5 kenda bauga kairi what next scan yo yauga no mpenderete bwega usuipa kuga no respond positively. I'm responding positively na ndimpeterete ndachoka no ntubauga baka after 6 months irio bati kuthithirwa na ndikithimia kuonania thira cells ciagitire ate mwayonge no ijaneti mwenda ura no ayetwe kansa ya nyonto na ali umwe wa baraba kuiyerete ati kansa uma nioraga no ntumwankira thino Janeti no rete buruta burako tariria ndambiririe 2014 irio ndonere ndina thina eu ndonane na kawimbwa na kari kawimbwa kama titi kithimi gwitwa mammogram kithimi gwitwa biopsy kithimi gwitwa CT scan kithimi gia nkoro ithimi beyond the blood na bona ati thina eu ndinayo na rero ndina thina eu ojora buize mturire thairwa ambiritio ntubwe bwero nuiga guogwa indaigirwo gware ambere rugendo ruru ikwenda withira wena witikio na withiro ije murungu nombaga na kuma unde kuthira na mantuja chemotherapy and operation ndireta Nairobi West Hospital ire gwitwa radiotherapy iyo ni kuchomwa kadha kwina any surviving cells tigakirwa kende ithira buru na renda arikire rugendo ruu the 15 sessions cia radiotherapy Nairobi West Hospital iboshangiriaga bakunenkeraga kengere ukaringaringa bampage koja kuga amaworia bampage kombe kuga ama survivor kou nande ategeri beto ankobwira atiri ama survivor and am cancer free nyuma ya kumenya wina murimo yonto ba family na aturi bakuthukiria ata ki undira ndamenyere ntamburikiire everybody antu mbuga bezire kumenya match rita ngiambiria kemo ni riu andathithirwe counseling ndigwita counseling nderwa kethira no kwenda mantu zaza karabwe ugakamata murigo tu wenga naga tumire ndaga kwira memba mwambiririo baba ingi menya bayukaya woi na nde ciare ndi kethire na murimo juju gwetwa cancer ketete okua na ikio tumintombere kwira antu mwambiririo ndona ngarungama ankiaria na nde a member bukambiria konjanji riria antu bamenyerire ndeta theater tontu inda atonyere theater
nikenda kuthithwa operation. Rugendo rwa yeba batirutho buru mono kiri gutiritwa nuntu baruga kemo ni kuinyeria muntu mono na nkuruki bagutumira mbeche mbingi mono kura kandi asheta gutumirika. Ithimi bibio nthe bia costa a lot of money nuntu bwatarairwa cio nthe ikangiri 25 na ndi challenge ni ambiririe kuija ya mbecha nuntu mantu jaja bugwatire abruptly kanyuma uguo ni ntagitite NHIF by the time ngwitwa ithimi bibio nthe itari kumachua chemotherapy itherwa iri gintu gikura mwiri kenda kirwa na cells iu na kirwa na cells iu ikirwa jaga inya na cells ingi cio mwiri kwa ure mwana waga inya rira umete na ukemo ukethira otiumba gukira ukethira otiumba kuthithio ntu buriku kana buriku kaga inya for 2 days na ndu tukawatanira na ndagitari mwanya batutariri ki gitumi miru itongoretie na murimo wa kansa imithemberiko ya kansa iriku mono na atatumba kwirigiria na murimo uyu twikite mpanga kiri mugongo Gakimu tegi kiri rugono ruru mwanya rwa gutura na nyimba. Hau ni twakinyira mutheto wa nteto cietu ceru thaa mugwanja etana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbita Maureen Kinya. Weru EG